kulikuwa, lakini baadaye kuanzia tarehe 28 hapa Cathedral nitafunga rasmi sasa jubilei kulingana na maagizo ya kanisa. Hiyo msalaba itawekwa mahali ambapo itawakumbusha Wakristo daima ya kwamba lazima waendelee kuwa na matumaini. Kwa hivyo sio kwenda kufanya kutengeneza kuni, hapana. Kwa msalaba ambao uliwekwa kaashiria Jubilii, sasa kunakuwa ishara ya matumaini kwa kila Wakristo. Mahali unawekwa uwekwe vizuri, ulindwe vizuri, na kila Mkristo ambaye anauona anakumbuka ya kwamba kumbe Mungu ni Mungu wa matumaini. Ndio sababu tunapomaliza hapa tutawapatia Wakristo huo msalaba kama ishara ya kwamba huo msalaba unakuja kwenu, na ile jubilei ambayo tunaifunga kwa kiwango cha ishara yake. Na watakia kila la heri katika hayo, na Mungu aweze kuwabariki. Krismasi tuweze kusherehekea kuzaliwa kwake Bwana, tuweze kuwa watu watulivu na tuombe. Inakuwa zaidi ni kuomba Mungu atubariki katika ile sherehe, atupe mgeni ambaye ni mtoto ambaye anatuletea baraka. Sio wakati wa kunywa, kupindukia, kulewa, kuanza vita na kuleta maafa. Hapana, hiyo wewe ni Mkatoliki ndio hiyo haiwezekani. Krismasi ni wakati wa kusherehekea wema wa Bwana. Twende kanisa, tusome misa, tusherehekee kuzaliwa kwake. Ikiwa kutakuwa na chakula ya kula, basi tushiriki. In fact, Krismasi ni sherehe ya familia. Krismasi ni sherehe ya familia. Inamaanisha kwamba kila mtu aende kwa familia yake. Ndio sababu watu wanasafiri, wanaenda nyumbani. Hata wewe unaenda nyumbani, ikiwa uende nyumbani, sasa nenda nyumbani. Enda angalia familia yako, waone kwa macho. Ikiwa kuna chakula, kula pamoja, sawa? In fact, tradition ya Christmas kwa familia ni pale ambapo ile vigilia ya Christmas, mzee wa familia anasoma sehemu ya Biblia kuhusu kuzaliwa kwake Kristo. Mzee kabla hawajaanza kula, ikiwa sio hiyo jioni, at least asubuhi baada ya misa, yeye mwenyewe anaenda mpaka nyumbani na familia yake, wanakaa kabla hawajasoma ile sala, anawasomea sehemu vile Yesu alizaliwa, alafu wanasoma sala, alafu wanaanza kula. Inawaamuru wazee wote waanze kujiandaa hiyo sehemu ya mahali ambapo watasoma siku ya Krismasi, waende wakasomea familia zao. Nendeni nyumbani, ni sherehe ya familia. Yesu alizaliwa kwa familia, ndio sababu tutapata wokovu. So tunawatakia Krismasi njema, Krismasi yenye baraka, Krismasi yenye manufaa mengi, Krismasi yenye matumaini. Kwa hivyo tuichukue hiyo baraka nyumbani. Tunajua mwaka ujao umefikia karibu, na pia tunajua ya kwamba kutakuwa walimu na washikadau wa mambo ya elimu. Tunaomba tushirikiane katika mambo hayo, tusije tukawakanganya wazazi na watoto kwa hayo mambo ya CBC. Hapa nafikiri mtu mwenye anaelewa mambo ya CBC vizuri. Ni fadhali kuelewa, wakati mwingine hatuelewi, yani ya kwamba huo mtaala una maana fulani, lakini sasa lazima tufuatilie kwa utaratibu kuelewa ni nini maana haswa maana yake na ni nini inatakiwa kufanywa.
Sasa hivi nafikiri watoto wanangoja wawekwe kwa shule, sijui inaitwa placement, alafu sijui watafundishwa nini. So hiyo mambo mingi inaweza kuleta mchanganyo fulani ambayo unatutanganya, lakini naomba tuweze kuelewa polepole, tusaidie watoto, kwa sababu ukishazaa mtoto akishazaliwa hawezi kurudi tumboni, si ndio? Hao watoto wa CBC wa grade 10 ndio hao watoto, na wao watoto ambao wanastahili kuelekezwa na wao wawe na matumaini. So tusaidiane ili mwaka usije ukawa mwaka wa kupingana wa siasa tu, na hali watoto wetu wajanga. Sasa mzazi, kuweni mzazi, walimu muwe walimu. Kiachua mtoto uwezi kusema ya kwamba mimi huyu mtoto na yeye akaa hivi. Angalia vile utafanya, uone huyo mtoto amekuwa vizuri. Tunawatakia mwaka mwema wenye baraka. Mwisho, ningependa kuwapa kabidhi hawa mashemasi wapya vyeti vyao vya kuonyesha ya kwamba wao siku ya leo wamepata hiyo daraja na wao ni mashemasi wa kanisa Katoliki.